Урматтуу оюнчулар, маңдайыбызга келип тизилип, балдарды таныштырып, даңазалап таңтайлы тизилип тургула. Мына урматтуу туугандар, коноктор, күтүүгө болбойт. Hey, Thomas, get your name! Улак жерде тилекке каршы улак жерге түшүп калды. Jomar! Avaylagıla, jigitler avaylagıla. Karaptagıla çıkılan, karaptagıla çıkılan. Ulak ajatörde tuttu. Жетегіз командасы. Кичинекей балдар алтынын бери тургула чыбалдар. Аттар катуу келип атат, көрүп атасыңар. Saldırganı böyle жақсы olmuş az katı oyun böyle. Stop. Beri gel. Vali Bey, beri gel. 2 minuta mına odunu atalganlık üçün. Altını vay! Жалың бар. Мына жігіттерімізді қолдап тұрып тұралы. Мұрас командасы, Қарақол командасының атынан тағы кейінгі улақтан арған 1000 сомыңар бар. Алла разы olsun осы жігіттерге. Мына Ақшалай бізге алып келіп тастап кетішті. Бар болсын деген ғана тілек. Мұрас командасына кейінгісіне дағы 1000 сом. Қарақол командасынан Ермек деген жігіттен. Бар болған жігіттер, бай болғыла. Сілердей жігіттерімізді қосакен деген ғана тілектерімізді айтып тұралы. Мұрас командасы. Саша! Sasha! Oyun ne olur da şimdi lütfen hazır. Esefcanlarımız Kudayın buyursun 1-1. Emeli olan Tumak, mingen atı Mustang. At almasıp etken eken Mustang emes, bu Karabayır.
Karabayır menen ıntımak. Girip çık kayra. Oya baba. Alamazsa da çıkalmaydı. Karabayır menen Abama. Ortada. Girip çık de vereceğim. Esef sandarımız biri ver. Aylandırma üstten alıyı basma. Aylandırma. Aylandırma. Aldık. Aldık oraya aldık. Bırak talant pek ona yereceğim. İyilikti götürdü. İyilik tutturdu. Atlattı. Sıkıl evlasının namusunu korkutturgan jigitler yüzdün biri. Sarbalsın şuna jigitler yüzgüp bolsa kendigen tilekler yüzde aytalı. Keyinki Noruz çoң bayramыбызга ардалган турнирде ушул экибиздин Ысык Көл областынан түптөлгөн командаларыбызга баарыбыз тең батабызды берип, Кудайым буйрса, Аллахым ушул кырсыгы жок оюн берсин. Жакшы оюн тартуулайт деген гана үмүттөрүбүз чоң балдардан. Yürü. Cıvı baytık kendine ulaştı. Murras komandasının jigitleri. Koşunboy Nazar. Yedüğüz komandasının jigitleri çoğulda. Burası komandasının jigitlerinin Emrah Karakol komandasının jigitlerinin 2000 so'm akçalay sıylığınlar var. Var olsun jigitler, var olla, bay bolla. Vallahi yemin edeyim küçük küçük. Dilek gel dur sesle saçak git. Korkmayın oğlum. Batır görme. Alta sağ olma. Karabayır menen Abama. Gel saçak. 11. minutaga safar aldık. Hurmatlı yol görüşücüleri. Mına şu turniri областық масштабта өтіп жатқан турнирімізден бері жеңүүчүлөрүбүз, финалисттерибиз finalist jigitlerimiz mınake ortada buyruğu zıtkan jeke oyunlarımızdan biri ulanıda. Buna uşul Barkov Sırtağız'dır. Turnerine katışkan 12 komandaga teң. Bardıq
kelgen komandalarga jana ошондой эле ошолор менен чогуу оюн көргөзгөн ардагерлер командасына дагы бир тегерде коюлчу. Урматтуу коноктор, ардагерлер, ат үстүндө аман жүргүлө деген гана тилектерибизди айтып турабыз силерге. Ey Tilek. Жаштар менен бирдей оюн көргөзүп, Давай, бөксөчү, Tilek. Давай. Жетегиз командасынын жигиттери чабылды. Жетегиз командасынын жигиттери. Сайгыларды камалап аткан жетегиздин жигиттери. Алалы калбай сактанып аткан Мурас командасынын жигиттери. Nazar! Vay Nazar! Nazar! Жетегиz komandasının jigitleri. Yaçkı! On dördüncü minuta sefer aldı. Candan ne başladı döv. Gibi oldu вообще. Ortada Jeke jeke janakına jigitlerimiz Iltımak menen Ercan. Karabayır menen Abama. Batır eken geçiresler. Sazon tut senin! Sazon! Ay! Ay, no tengo asco. Aa, Sazon! Sağlayan İsabekov. Vakt kaç tane durur? Iltımak. Hayra bir oldu ol diye Sazon! Sazon bunlar kumda ol hayra bir! 17. minutaga safar aldı hurmatlı oyuncular. Esep sanları 2-1. Hazırınca Жетегиz komandası aldı da.
Te arka baskana men ağırlık albay kaldı suya kaytıda te vakit olmadı başlamaydı. Oy ne seninki? İkinci 2000 somdu önünden Altay. Saçkan vurup çıkarat abi. Ne vurup? Jetagöz Yaş Güç komandası. Burras komandaların ortasındaki betteş çekemeyecek oyunu. Senin bu söyle. Biraz kadar tartışıyorsun böyle olur da. Ne gibi tigilerden soramaz kıldı atıyor. Bas olgandan çıkış gerek bolsa da hazır. Koy da taptı da. Hoppa yem bak. Muras tigiler ötüyor. Hoppa yem. Öyle basın kaldı. Jetagöz komandasının ağır bir salımına. Yeldaston 2000 somdan. Ağır bir salımı karga. Jetagöz komandası. Kulağımızda rakımızdır. Kısal sigitlerimizde bütün aktaşlıklarda yangına bitlerimiz var, tileklerimiz var. Alemme! Murat komandasından karakol komandasından yaşlarından yigitlerden salgan olanlar kapına 2000 somunlar var. Beş, dört, üç, iki, bir. Hop. 5 minut. Eyvallah. Out. Oldu. İyi yardım. Bilek. Gel aşağı gel. Mına Xudoy buyursa, sol 8-ci жолға өтіп жатқан турнирimiz. Облыстық масштабта өтіп жатқан турнирлердің жеңүүчүлөрү, финалисттерибиз 1-2 орун үчүн атсалышы. 3-чү минутта соңура чыкты. Jamanга qiladi. Aqlli otdim. Özüm geleylesin karşı dedi. Abi mu akır koymalı. Yerge portas döneyim. Тастан, Жидебаев Тастан менен ынтымак. Акбас менен Карабайыр ортада. А, тейко.
Can basma duğa. O vazbayla mı dönüyorum kamakta? JKMJK'de JTÖGÜZ komandası iyilikte çıktı. Salam! 3-1 esebi. Kaldı. Mana, hurmatli tumanlar. JTÖGÜZ komandasının azılqa jigiti 2000 so'm bilan siylandi. Ildos degan jigit mana 2000 so'm birinchi ulamaga deb bizning qo'limizda turadi. Alabe. Davi qo'ldachilar surachilar bo'lsa, biz qarshi emasmiz. Bollardan demine dem güçüne güç koşturarlar hurmatli tumanlar. Qaqshayimizga demirchilar bor edi. O'zbekiston imronlari ko'zimizda bo'lsin nima ko'ring. YouTube'dan qarayapman. Ulukbek, şu sırt ağzın oğlu. Çoğulayatçı. Ulukbek. Atanın balası. Bizde ataday bala, atadan artık bala, atadan gen bala. Buna şol, Ulukbek'imiz Kudayım buyursa. Atasınday, balvan jigitlerden bolattıgan tileklerimiz var. Ümitlerimiz çok usul jigitlerden. Sizden atlardı gibi mi? Mürras komandasının jigitleri çavulda. Mürras komandasının jigitleri çavulda. Haydi öyle. Çavulda Muras komandası. Muras komandasının jigitleri çavulda.
Sazon! Ayağında uçucular. Buyur da. Ulubek Nurca deyişten qaysi komanda birinci goluna 1000 so'm. Mana hozir o'zi bizga yorib tavsiya ketdi. Qaysi komanda bo'lsa dağı 1000 so'mning arqapchinglarda olmoqchi. Allah razı olsun sizga Elchibek Nurjadiyevich. Bor bo'ling'iz. Elingiz bilan bir golingizda yangi tilaklarimizni aytamiz sizga. Oğlumuzlarga konuşturma yigitlar, qaysi komanda? Misamlar var. Şeşka, ne olasın şeşka? Usul gün. Usul turnirimiz. Bekende korg'uvchilar gününe tuş kelganligine baylanıştı. Har bir Kırgızstandық atıllarımızda, mırzalarımızda bayramlar bilen bayram tartılıp atışkan. Özbaşılarındağı iyiliklerdi alып, қолдап сүріп тұралар, урматтуу туугандар. Çeşit alandan burayı. Ha Valuş, çeşit alan. Onuncu minutaga safar aldık. Qaysi komanda birinchi upay yaratsa, oşol komandaga bizden rayonumuzdan hakimi Elchibek Nurjadiyevичтен 1000 so'mlar var. Burada zaşta gele. Ketelim, ketelim. Buraya aldatmaya kaldı. Yok bana. Murras komandasının jigitleri çavulda. Murras komandasının jigitleri çavulda. Atayda tücürgen Talatbek oğlu Yercan. Bırak tövesi oyngan jigitlerimizden oyun tartılıp turgan mezgili. Что
Sasok! Devam! Oyçka. Outqa çıqa qurmaymi? Çunenin aydan. Salak! Ayınlarına tarp atasın benim. Bizim bu soğan yurtqa barvağın deganlar söylesin. Boş oturup yapıyor. Yetmez komandası çaldı. Молодец, ты. Не. Outqa! Jeke oyunlar olan o da 17. minutaga safar aldık. Hurmatlı gökbörüşçüler. Orta açtın, orta. Çok uğrattı büyük yeri. Çok doybol kırgızımdan jigitleri. Çok karmagan kol bilen batır boldu. Çok da öğretken seni beni. Jigitler çamdayız. Jat, tempe. Tempe, tres. Geldin gayra gettin gol qildi. Suyunun bari bitti qo'shaydi. Hurmatli o'yinchilar, oxirgi minutlar. Mane ya, aydan. Ertejir qaydın erdeni. Bir butun berip tur ola bas. Kalmayla çiğne. Butun ber biroq. Jumurtqasin berbe. Özün bermeden qo'ysin. Alazın berbe. Bir burak. Çıkar ya. 5 Aydan. Hurmatli komandalar, barinizlar atlarınızlarda minib, mandayıza gelip tizilip Jetagöz komandasının jigitlerine 2000 so'mlar var. Tüp Muraz komandasının jigitlerine Yercan Talantbek. Men Bakirov Baxtiyor bolam. 91-yilqiman. Sarvayында туулгам. Чоңоюп өскөм.
баштаарыбызда. Ошон Бүгүнкү турнирге, ушул турнирге кандай жетүүбүз командасы кандай даярдыкта келди, эмне кылып келди дегендейчи. жетүүбүздө 2 команда бар болчу. Күчтүү. Сару командасы, жаш күч командасы. Ошондон 6-6-дан сборный болуп келдик. Жетүүбүз деген форма жасатып алып, ошону кийип алып, сборный болуп алдык. Ошол Чет жактан балдар кошулган, э? четтен Аркөздөн, Далинкадан ынтымак, Эмили уулу ынтымак кошулган. Түптөн Майрамбек кошулду. Бүгүн мына Мурасты жеңип алдыңар да. Фаворит болчу да. Бүткөн эмескилерденчи. Анан кантип жеңип алдыңар? Аттана күчтүү болдубу же эмне кандай Балдар күчтүү да болду? жакшы, аттар да жакшы болуп Ошол Зашта эмне жагынан? Зашта жагынан да кругтан да 4 атыбыз бар болчу. Кругтан да 2 нападающий болчу, калганы бүт заштан аттар болчу. Эми пландар жана айтпай, лигага пландар. Сбор качан жетүүбүздүн сбору? Жетүүбүздүн сбору башталат эми. Азыр барат аттарыбыз бүт эле бир жерге чөп экен. Ичке улунга. Жетекчибиздикине, Абылай саламаттыгына. Ошону балдар чогулта баштайт экен. Аттар каякта? Сырай. Аттары Саламатованын өзүнүн базы бар жетекчибиздин. Тайбан деген жерде. Ичке улуңда. Ичке улун. Баарыбыздын эле буярмандарыбыз келиптир, агаларыбыз, инилерибиз, досторубуз. Бүт жетүүбүздө баары эле келиптир. Ошол аларга да рахмат. Балейт эптил кырып супубузду алып келишип, рахмат баарына.